Ага küçük. Bazarga barıp, mimo satıp geldik tavuktu. Emnege otum? Tavuğum süt berbekken deydi. Doğru da tavukta süt ver şöyle. Ben de oşan çok versem, gözke moytu berdir saldım. Oy geçir. Oy uçum sen anı bazarı var oturmayla o telefonda akıp çıktı. O fermer keji degendi Google Play'den göçürüyorsun da uşaklarla satıyor. Bir de uçum bazarı var oturasın mı? Satıldı mı? Ama satılmagandım ne küçüğüm azı degen zammanmakta. Fermer kejiminin malыңды дағы, түшіміңді дағы satsan da olur, alsan da olur. Dur Al küçüğüm baka. Keçeki satkan tavuktu, kayrap geldik mimoza. Ular anı kaydan tapmağın yani. Ben de oşan çok versem, ikinci gözke bastırıp saldı. Assalamualaikum. Aleykümselam. Biz Elimütü Жаш Саясий партиясынан keldik edek şaylay boyunca. Şaylem qancha berесиңiz? Жоқ, бәке, сіз түшүнгөн жоксуз. Биз жаштар атайынчы болдук. Эски системаны жок кылганы. Биздин партия коррупцияга каршы. Ay тура мол качок балаңар молодец. Qancha сом бересиңер мага? Жок байке, сиз түшүнгөн жоксуз. Мына кече өзүңүз деле көргөнүз пандемия убагында дал ушул жаштар чогулуп элге жардам берип жүргөн. Азыр медицинанын акыбалын көрүп турасыз. Бүт жерде кымбатчылык болуп атат. Ay тура айтады да, продукт кымбаттады, бензин кымбаттады. Акча жок болуп атат. Qancha сом бересиңер? Мынакей ушул 30 жылдан бери силер добушкаларды сатып атып, мамлекет ушундай акыбалга келип калды. Жок дегенде бул ирет жаштарга ишенип, жаштарды колдоп берип коюңуздар да. Вакыт кечти. Билиш бала, шайлем. Ассалаумалейкум, Садик Патич. Мощный партия тапты. 1800 сомдон береттин, еще шайлоо күнү бирден сэндвич алып сушляк. Ошол сэндвичти өсүн жей бере. Мен добушумду сатпайм. Эки сэндвич, Садик Патич, эки сэндвич. Свежий mi? Ала окуй. Üçün Белая река sütleri yok mu? Бар мына. Аларда просто ребрендинг болгон. Эмне рендик? Ребрендинг деп коет. Ичи баягыдай эле натуральный продукт да. Сырты гана, упаковкасы гана алмашкан да. Ama bir çanta üçün ne? Буларда еще 2-3 мыңдай сонун йогурттар чыга баштады. Жаратылыш ар бир продуктта. Ay sen şu televizyonda işte çüdeykesin bulurma. Ay Suzi, sen Белая река эмес башкалап келген турбайсың ба? Oy Белая река деген ребрендинг кылыптыр. Bu упаковкасын жаңы кылыптыр дагынан кийин ич ошол эле соксонмойду. Эмне ребрендинг? Ребрендинг деп коет. Ушундай эле билип албайсың ба? Атын алмаштырып коет. Ребрендингти билбегенден кийин эмне жүрөсүң анда койчу чайыңды бол. Ребрендинг деп атам саны. Ребрендинг.